ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Kora subscribe hatazagira inkuru nimwe izajya igucika. Naho njye uri kumva nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ndi hano mubagire amakuru ari kugenda azamuka mu binyamakuru mpuzamahanga, by'umwihariko amakuru afite aho ahuriye n'intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Akaba ari abarusiya bashoje intambara ku gihugu cya Ukraine. Uyu munsi turi ku itariki 5 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022, ni umunsi wa 10 w'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Ndano rero ngo nkubwire amakuru ari kugenda azamuka kugeza ubu ngubu. Abasaga 331 bamaze kuburira ubuzima muri iyi ntambara. Ubwo nyine n'abaturage bo mu gihugu cya Ukraine basaga 331 bamaze kwicwa muri iyi ntambara. Mu yandi makuru kandi ari kugenda azamuka, bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ku bihugu by'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ingabo z'Abarusiya zarashe kuri nuclear power plant yitwa Zaporozhye nuclear power plant. Iyi nuclear power plant kandi iri mu biganza by'ingabo z'Abarusiya. Aha rero ni nk'uruganda leta ya Ukraine ikoresha ihindura ingufu zavamo ibisasu bya kirimbuzi ikazihinduramo umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa muri Ukraine. Ibi rero byatumye isi yose ihaguruka, kuko Abarusiya bakomeje kurasa kuri iriya nuclear power plant byateza ikibazo gikomeye cyane cyagera ku Burayi bwose ndetse n'Abarusiya ubwabo bikabageraho. Zaporozhye kandi ni nayo nuclear power plant nini ku mugabane w'Uburayi, ikaba itanga byibura 1/2 cy'umuriro w'amashanyarazi wose ukoreshwa mu gihugu cya Ukraine. Perezida wa Ukraine kandi Volodymyr Zelensky yasabye isi yose guhagarika Abarusiya ntibongere kurasa kuri iriya nuclear power plant mbere yuko biteza ikiza cy'ibisasu bya kirimbuzi gikomeye cyane cyanagira ingaruka mbi cyane. Ibi kandi byanaganiriweho mu nama ya UN, aho ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Abarusiya kutongera kurasa kuri Zaporozhye nuclear power plant kuko nta hantu bihuriye n'amakimbirane ibi bihugu byombi bifitanye. Perezida w'igihugu cya Ukraine kandi Volodymyr Zelensky yasabiye Uburusiya ibihano bikomeye cyane nyuma yo kurasa kuri iriya nuclear power plant. Tuvuye kuri ayo makuru kandi andi makuru ari kugenda azamuka mu binyamakuru mpuzamahanga, nuko abasirikari b'Abarusiya bamaze gutakariza ubuzima muri uru rugamba cyangwa se kuri iyi ntambara ihuje ibi bihugu byombi, ni ukuvuga igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine. Abarenga 9,200 bamaze kwitaba Imana, ubwo ni ukuvuga abasirikari bo ku ruhande rw'Uburusiya. Dukomeje n'andi makuru kandi meya w'icyambu cya Mariupol yavuze ko ubuzima bw'aha kuri iki cyambu bukomeje kuba bubi cyane nyuma y'ibisasu bikomeye by'Abarusiya byarashwe kuri iki cyambu bikangiza ibikorwa remezo byinshi cyane. Meya yavuze ko ubu umuriro, amazi ndetse n'ibyo kurya bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ubuzima bw'abaturage bari kuri iki cyambu bukaba bukomeje kugorana. Perezida w'igihugu cya Belarus kandi mu yandi makuru ari kuvugwa nuko yahakanye ko igihugu cya Belarus, igihugu ayobora nyine, kitari mu ntambara Abarusiya bashoje ku gihugu cya Ukraine, kandi ko nta hantu igihugu cye gihuriye n'ibiri kuba muri Ukraine. Nubwo iyi ntambara ikomeje kuba mbi cyane, ariko ibihugu bundi mu ngufu za gisirikare ntabwo bigereranyika, kubera ko igihugu cya Ukraine kiri nyuma cyane y'igihugu cy'Abarusiya. Ariko kugeza ubu ngubu abasirikari b'igihugu cya Ukraine bakomeje kwihagararaho, kubera ko ingabo z'Abarusiya ntabwo zirafata iki gihugu. Ngiye kubagereranyiriza ingufu za gisirikare z'ibi bihugu byombi, wumve ukuntu igihugu cy'Abarusiya nta hantu gihuriye n'igihugu
n'igihugu cya Ukraine, kubera ko igihugu cya Ukraine ni igihugu cya 20 ku isi gifite igisirikare gikomeye, mu gihe igihugu cy'Abarusiya ari igihugu cya kabiri ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafaranga ashorwa mu gisirikari ku ruhande rwa Ukraine ni biliyoni 11.9 z'amadolari ya Amerika, mu gihe ku ruhande rw'Abarusiya ari biliyoni 154 z'amadolari ya Amerika. Tuvuye ku mafaranga ashorwa mu bisirikari byombi, reka tujye ku mubare w'ingabo ibi bihugu byombi bigiye bifite. Ku ruhande rwa Ukraine, abasirikari Ukraine ifite ni 200,000, mu gihe ku ruhande rw'Abarusiya ari 850 by'abasirikari. Reka dukomereze ku bimodokari by'intambara. Ku ruhande rwa Ukraine bafite ibimodoka by'intambara 2,596, mu gihe ku ruhande rw'Abarusiya bafite 12,420. Reka duhita dukomereza ku byitwa rocket launcher. Ku ruhande rwa Ukraine bafite 490, mu gihe ku ruhande rw'Abarusiya bafite 3,391. Tuvuye ku byitwa rocket launchers, reka tujye ku byitwa military aircraft cyangwa se indege za gisirikari. Ku ruhande rwa Ukraine bafite 318, mu gihe Abarusiya bafite 4,173. Mu by'ukuri igihugu cy'Uburusiya kiri hejuru cyane y'igihugu cya Ukraine, ariko intambara kugeza n'ubu ngubu ntabwo irahagarara, cyakomeje cyane, ariko ntabwo tuzi ngiragana ariko nk'uko Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, yabitangaje, ino ntambara ishobora kuzamara igihe kirekire kiruta icyo abantu batekerezaga ko ishobora kuba yari kuzamara. Ubu ni umunsi wa 10 w'iyi ntambara, gusa bikomeje kugorana ndetse no kuba bibi cyane mu gihugu cya Ukraine. Abarusiya bakomeje kwataka n'imbaraga nyinshi cyane, banarasa amazu y'abaturage. Nakubwiye ko abantu barenga 331 bamaze kuburira ubuzima muri iyi ntambara. Reka mbe nguhaye ayo makuru, n'ubundi ndibuze kugaruka mu kanya nkubwira andi makuru arabagezweho. Kora subscribe bataza kugira inkuru n'imwe izajya igucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kugira umunsi mwiza ndetse komeze no kugira ibihe byiza cyane.